Namhlanje baphela kanje silabona uma-over uyena ke ongena laphana ey'ntini namhlanje kanti ke akekho laphana lo for okuthiwa uwathenga yabona ubheka laphana ukuthi umthiswa uyena ke uthi eqekelele laphana phambili uvele uthenjiwe kanti nawubheka nje ufakacele uyena impela odla umhlanganiso kulezi insuku kanti ngapha emuva bagijima kakhulu Solomons esimaziyo ke gijima kweze Swallows ufuna ngeke aphume ngashayanga igoli nawubheka laphana 352 abayizobe abahlele ukuthi sibazile ngayo kanti siyazi ke futhi Miguel asoke impela lahlala emuva lapho yabalothinta kancane nje abayigolden arrows abafaka ithi labo eluluhlaza onakele ngempela Solomons ayikhona awufela ngaphandle lapho la uphela khona ngunyalo nwabi ndo lapha nale ophumela ngaphandle lapho la sayibabe kahle lapha nasesweni adokithi wani level lapha lelepo lavela phela ngaphandle lapho engathi wayikhomba nje Mlotheni wayikhomba Mlotheni ngempela ubhadi inyalo la ngulilepho uphakathi ku-18 uShito lwathi ngiyakeqa la ngihlaba ngo-2 feet ngikuthela phasi la ngulilepho ke lapha yangena lo mfo ongena lapha bheka lapha wathi cha ngizoyithela phansi yomzimba sibona lapha nango Mart wayivimba unozo bantu abakababa asazi ngithe ukuthela phansi umzimba ngempela sibone lapha nanga uMars ashaya ebhaleni lapha labuyele emuva la sekhishla bayinqobe yonke imidlalo yabo emithathu naleke ithuba lapha ukuthi nathi futhi lapha nabazomvimba yini labuyele emuva lapha ingozi khona lapha aqaleni kwebhali bethu ulivala phakathi lapha lo fokuthiwa nguVan Roy nje sibone futhi lapha ngunyalo nwabi wasudutsa vela lapha uMiguel ethi ngiyakuvimba fana manje uVan Roy umbheka ngunyalo noliphumela ngaphandle nangathi ngingabuyela ke nasibekele nje ngoba ukhona futhi uSibiya nenkomo bebiye abafo nangoSibiya futhi nangoSibiya awu bantu abakababa engathethi ingunyalo nwabi nangundwandwe eliveza laphana kanti futhi lo mfana kuthiwa nguSibiya lavela uphumela ngaphandle hlangothi zombili sekhombisile ukuthi bafuna ukwenzani kodwa kakenzeki-ke nokho nango-2021 siyazi njalo i-Arrows yona yayidlalela ekhaya uma kunjalo lathintwa futhi laphana nalithuba ke-18 nalithuba wadlala noZindi wathi ngiyayibamba le ukhona lihepho ethi uyazama lapha kwezokunxele kodwa nokho liyepho vimba ke nokho unoZindi ulilepho empeleni ngokuthi aliveza lapha nto walivala ama-over Shito lo besedlule kuyena bonakele sibona futhi laphana bayifeza laphana bekhona uShito labuyela ke kahle kakhulu laphana futhi bayangena baye laphana abafana besende eceleni kwebhali ngathi ingozi izawuba khona-ke lapha sibona futhi ngunyalo nwabi beza kahle kakhulu bayingozi abafana besende yabona nje basibela ingqubuza ke lapha nje ubone nje nantiya ledlula lakhishwela ngaphandle ubekukhona uSibiya Solomons ku-18 nanguSolomons futhi nanguSolomons ayikhona laphumela nokho lalithuba ayikhona yalithuba lapha lo mfo kuthiwa ngena Solomons lapha wakha amabhilidi-ke lapha wakha amabhilidi uNdosi unyawo nobonileke kudlalwe kanje phambilini lanto-ke ijubane angingena ku-18 zoliveza kancane lapha lanjuba mnandi ngokunjala ushaye phakathi laphana angeke edweba laphana uphela ngunyalo nwabi ezisanabo laphana wavela livala lapha wathi nje walithe phakathi lapha kumuthiswa ovusele inyamazane alivala phakathi nangumathi manje ifeza lapha futhi inikisa Soreno wadlula umuntu nantishuba lathi 18 zabuya izinduku
wayibuyisa izinduku uMars nanguMars waphulukutela ngempela wathi asizama over ngonyawo lonwabi wadlula ukuthi laphana kwathi kusenjalo waqhamuka bahlanganisa amakhanda uYusuf Mart useno yena uvuse leya nyamazane esiza abantu ukuthi bakore okwesithupha ke bajabula kanje bonke bachayithukwa iyona ngosokhaya ke yanqoba laphana imidlalo yesikhombisa asibona ukuthi unali ithuba ke lathuba akhona kunamu ladlula lavundla apha ebusweni ladla phela ngaphandle kungena uSolomons ukuthi uphele umdlalo iphethwe iPremiership lisegazini ubona nje bethi balikoba uSolomons nandile kudla nje apha ebusweni bamabhali ladla phela ngaphandle ububheke ngunyalo nwabi nango ke Chia uFan Roy wamphinda futhi wazophatha inzululwane nangolelepho ke manje nangolelepho futhi ezela ngokuthula lapha nangolelepho dizaphunyula kunozinto wasinda Gcebethu kwemfondeni ukuze akwazi ukushoshela Shidolo aye phambili antoke futhi lapha ndithu nalithuba bantu abababo wathi konakele kono uFan Roy kwesithathu manje asibheke lapha ngonyalo nwabi amathuba anje ayadingeka ukuthi wasebenzise ngoba uvuma bekade sehlulekile lapha ngeke alunge ngonyalo nwabi ngokuthi lapha na ucele nange wathi amkhwitha lapha uthe uyamkhwitha lo mfo kuthiwa ngena fike yona wina bayitholeke nanto-ke ithuba nangulelepho bayiveza nangisorino ayikho khona cake nanto-ke Dove Miguel amshisa laphana unazinti isondelene lamagoli Miguel ngonyalo nwabi ngithi nangithi asondelene bethe sando ngena nje leli sibiya ngomzuzu wamashumi lesihlanu nje lifuna ukuphunyuka ibhola lapha base beyishaya ngomzuzu wamashumi abashiya ke impela lapha nanto futhi lapha nangoma Maxwele nalithuba ngeza nabo lapha awadlubudela ngempela wathi ngihamba nalo fana phakathi lapha eyigobe kahle kakhulu lo mfo kuthiwa uSiyanda umfo kaMthandi ongene kamuva nje waseyigoba lapha wa-assista ofaka phakathi ke lo mfo okuthi uMuthizwa wathi angiyithambisi mina engxenyeni yayo lapha iKaizer Chiefs qombo futhi lapha nawo shaya nalithuba bethi cishe konakalo bantu yayazi insambotheka ngonyalo nwabi yabona nje lokwenza kuleyo laphana umgunyathi nje okade wenziwa yafa kanjalo yafa fi eMoses Mabhida Stadium angindwendwe indwendwe watholela kakhulu mthethwa ijubaleke futhi ingathi leli thuba lokungena ngci nanto ke lapha na ngothiwa ke yaphela ngempela